Whaapopo ni a soua, o aso wholau fhoi ua le tu ua. O sau le waana tiu, tau mai le waana tau, a lo ma mau pea waa o le waana whao lango, o le waana whao wholau. Ua tātou wheloai, ma tātou whetapai. I luma nuu ai le o tua nuu, e pe o la le upu i le anga le leima le alofo le tua. Ai le nei a whiawhi, ia o te whiawhia e whaatalo whatu, ma u wha wheloai atu, i le nganga whaaloalo i le paia ma le mamalu tele o le tātou tinu. Ia i o na tūlanga ese, ia i le toi o iai se whaamatalanga, le tātou polo kalamele nei o le tauta iai. Ia ua mawhai o le tu inatu, i nei le tātou whali tali malo le langoto i le motu tele i Savaii. Veitai au le i whapena o na anga iatu ia ma whaawau le tātou polo kalame. Ia o le lei awhiawhi, ia o se awhiawhi foi ua whaiva ese lo pepe i le tūlanga iei le tātou polo kalame. O le polo kalame le nei awhiawhi, ia ua manatu o se polo kalame whaapitoa le nei. Ia e whapena o na mana tuai, te tasi sui whaavae. Ia o le nei foi company, ia po le nei foi ala ata whaasalalau, le Bluwave TV. Mo le sila fia le tātou tino. O te loa o le a le tau whapena o na le tau whailo. Ia le tūlanga foi e pe o na iai, ia le sao, ia o le tamai a whono iawa, se senga. Ia o se tasi foi le o tamau te loa le tau whailo e lo na sao i le atinu. Ai peta, ia ua tele foi lo na sao i le tūlanga iai, le nei wha moe moe a maise o le tātou wala ata le nei. Ia o i o se sui whaavae, ia ua ailo se manatu, ia o le i amataina le tātou polokalame, ia o le a mawhai o na tuina atu, ia sina minuta le nei, ia tātou te whiwhi le muai, ia mau tātou manatuai, ia le nei fo utama, ia i lona sao, ia i le tātou wala ata nei, ia a maise o lona sao foi, i lo tātou tino. Ia, whaafitai. Ia, o le tūlanga lea pe o na silafia le tātou tinu, le ia i le tātou polo kalame le nei. Ia o te o wholofa ma o whaafeilo i atu, i lautou pa ia mo lautou mamalu o whea se tafo le nei lalulangi lo maua mai ai, ia le tautua ma le unanga le nei. Ia a le tātou walata, ia o le Bluwave TV, ia o le tātou polo kalame, o le tauta iai. Ia o te langona foi, ua whetau i foi fola le nei a whiafi, o le upu le nei o le tauta iai. O se upu e mafua mai i whaiwala ngāta i whale. Au tau sila mai le vaenga le nei e pu e atoa i le tātou polokalame nei. O le pu e lava i le vaenga e mafua mai i le ingoa le tātou polokalame. Ia pe a whape ua e se whaatama soali inga i le ngāta i whale. O na whape leo lau tāpuai. Tauta iai. Ia au te iloa la. O le tūlanga na nau iei le nei a whiawhi. Ia u whetau iei wholo le tātou polokalame. Ia ma le tūlanga. Ia le afuanga. Ia o le ingoa le nei polokalame. Tauta iai. Ma lo le sai. Ma lo fo i le tau wa tai. Ia o tātou iei pēa i le nei fo i vai aso i le tūlanga le anava tau. Ia a le vaenga le official tourist. Mo tangata mai mo mai whafo. Whapea. Beautiful is back. Ia pe Samoa whaafeingo fia. Ia o le ua tātou toe whaafeiloa i le au le lei ma le la le lei o le tātou utunu. Ia pe ua lata i le tolu tausanga. Talu on whengai pēa i tātou. Ma le tūlanga o le whaamai o le COVID-19. Ma iwa. Ia o le whiawhila nei. O lea e lai pe tu sa atu tātou whaasalaunga ma le tātou polokalame nei. I le whale tali malo nei e le langoto. E le toi tau whailo lea whale tali malo mo le sila fia i le mamalu ma le pa ia o le tātou. Tino, o Savaii e le whale tali malo nei, a tonu la. Ia o le ai le tātou fasili se taimi o iluma. I le tūlanga e pe o na iai ia le nofoanga. E lea e whapena na wina tu sa o tuai. Ia tātou whaasalaunga ma le tātou tautai ae. E le nei a whiawhi, i le mautele sa la whai. Ia au le i anga iatu fōi e tātou talatala i le amatanga. Ia mai le nei aso me whapena. E whia whamawina le ngang whaaftai e tātou langalanga o tu e tātou sponsors. E mo mōna whaaftai atu i le pūlenga a le Samoa Tourism Authority. Ia po le vaenga fōi o tangata tā whao mai mo mai whafo. Lau o whionga le minister.
o fionga to sulu setri pose susta mai se foi ia le fionga le tamatai pule la fionga pativaine peta ia te vita ia male pulenga atoa ia o le tatu official tourist no le nei avanoa o mafai ai ona a wai mai le tatu pulkalame nei ia e moli mauina foi nisi o mataanga matulanga matangofie o lo ia tatu motu nei sala fai ata yatu ia ile tautua malaunanga le tatu pampensini ia le Maota Samoa ia inai tona imatu ata yatu tora ma lo lava nga lua ma lo le tautua le tatu tino ele fangaloina ia le tatu fa Falevali le Dakar shop ia inai saleufi ele sunga ya Christian so se tu ai nga vali lava ia wale tu langa pe ona yai lo sa po lo ta vale e fai fo io na so ani tu langa vali fo ia mo Maota mo lawa ia o me a fale me vai nga fa pena ele leona e su iai ia e mafai ona e fisilingia ia Christian la to fai nga luenga ia mafai ona so ani ia te o ia tu langa pe ona yai ia vali ese ia pe ona o ta ua ia ta vale me fa pena After yatu ile pulenga le Tasi Market ia to le foa la sunga to le foa after tele lava le lang sua ile tatu pulu kalamele nei o wina tu sa o to ia tatu Tautai I Samoa nei I lo tatu tofi I Samoa nei ia mai nei ile no fuanga nei ia o le Lagoto I Salafai ia mulia I se after tele le Pacific 40 ia mai se fo I le tatu tala favacha la o fionga la o pepe mo le futua ia falu te after tele mo la tua malau to o nanga le umfau tu sa to ile nei fa moi ia ai e pe ona ia ila matanga o le polokalame nei ia sa fa ile tatu se minute fo ile tatu te file mo ai mo tatu mo tua ai mo le sila fia o facility le pe lo tatu tenu ia ele ngata ia I le sao le tamasia le tamai a fono ava sesenga ia I lo tatu tenu ia ile tulanga fo ile e pe ona iai ia fo ile tatu bainga fo ile tautua ia ila tunu I mtanga luenga ese le malo ia o se tasi le bainga tau e matua mana tua le pulenga le nei alata ia on olana soani o lana lango ia mai se foi o ia sai ai le tau mafainga mai o le fa moe le nei le ua tini tau nu mai I le nei aso ia e mana tua I pe nga luenga le tama ia fono iava I lona anga lelei ia malana soani ia I le tatu alata ai mole si la fia le tatu utenu ia ele tau failo le tautua ia ale fionga ia fono iava ia o le fionga ia fono iava sa ave o ia ma officialio pulenga le matanga luenga o fa to anga ma fainga faiva mai le tausanga e lua fesefulu I le lua fesefulu ono ia fai tau ane o e pe fia tausanga ono na winga e ono tausanga le asa tulai lono winga e lua pae inga tolu tausanga le konikalate ia le asa fa pena on ave ai o ia ma CEO ia o le o atu le lua fesefulu le sa CEO o le vaenga mtanga luenga fa to anga ma fainga faiva sa ave fu o ia ma officially ia o le pulenga fo le por fa tongo estate tausi o le tatu tenu ia por le vaenga le Samoa Trust Estate Corporation ia mai le tausanga e lua fe maritasi I le lua fesefulu fai tau ane o e tausanga na mai le lua fe maritasi I le lua fesefulu o le makua umi o na tausanga e tele o le tautua ia ele ngatela ia isi ono tofinga I tu atu o la vea o ia ma se tai po se pule sili fo o mtanga luenga le malo sa ave fo o ia ma faululunga o le vaenga le tau le regional program ma le economic reform ia mai le tausanga iwa tasi le lua fe maritasi ia I le vaenga le United Nations Development Program po se vaenga ia fo I le moati nae polo kalame ati nae ia malo o fatasi ia sa ave fo o ia Chief of Agriculture Economic and Head of Economics I le vaenga le o le blending units ia mai le tasi iwa valu ono se ia pa ia le tasi la fe iwa salau iwa sfutasi ele ngata na o isi ono to finga ia si nia sa iai ia I le vaenga lava nei on agriculture lona winga a fu ia I le tautua le la fionga ia fono iava e pe iai lona to mai fa pito e tulanga o le vaenga o le agriculture ia po le vaenga tau fa toanga o lona winga ele titi le sa o la fionga ia fono iava mo le si le fia le tatu tino o mana tua o le tasi le ai vitu o le vitu le o le tamau ainga o Samoa o agriculture
ia o le fo ia tau mawhai ai I le taimile nei ia le tātou mtanga luenga whātu anga mawhai ngā whaiva ina ia toi la langa o tātou lau ele ina ia mawhai ona toi a ngai o tātou tangata ia e whape nao nanga lue ina o tātou lau ele ma toi susu ele vau ia o lono winga la a whika kuia I le soifua ngā lue mai le tasi la whaiva se lau fitu lima se ia o mai le lua hafe se furu whai tau ane o e pe fia tau sangana a o le taimi fo le nā le vale na e tasi a le matata ma le ngā luenga le sanga luai o le fina wina o le tūlanga fo lea o le whaale linga ia o tātou whaatoanga ia ma tūlanga tau au ki kocha pe o nouta ua ia ai o vaengo ana qualification I tūlanga tau wa o ina lona soi fua o inga ia sa maua lona Master of Agriculture Studies ia mai University of Queensland I Spanish stali la fif sa lau fulu mai le tausanga tasi iwa valulima ia sa maua lona Master ni Agriculture Statistic ia mai le University of George Washington ia inai America ia ele ngatelena ia o tasi la fif sa lau tas na maua I fo lona bachelor o le agriculture lona winga o se tangata e lona to mai whaapitoa I tūlanga tau vaenga ni o whaatoanga pei on outa. Ua, ia e tā ua langa o le vaenga mua leo tātou prokalame e pei on outa. Ua stai mua whanau la matanga o le prokalame nei. Ia o le prokalame I le fiafene nei e whaapitoa, ia I le sao, ia maise fo I o le tā ua. Ia maniso ngā luenga e mana tua, ia le ngata o ngā luenga I le tautua ina o le tātou utinu Samoa, maniso ati na ese. A ona tau tua lea, le o mawhai e ona e maua mai whaamatalanga e tauala mai le tātou alata ne o le BluTV. O lona winga e te le I o le sao ma le taua. Ia, e vea fole nei taimi e mamoli atu ai wha mai senga. O wha mawhana whananga, e a inga wha vau. Ia o whanau, ia ma inga uma, o wō mai mapaanga. Ia o ila tau lo tangi mai ala. Ia ona o le malanga le maliu maleoti. O le so, ia lo naso mulimuli nei fonga ele. Le sa fale la wasi ai ia I tuila mamanua ia po America Samoa ia le tama ia fono ia e watuai wha mai senga ia wha ma fono whana au anga le leo le tua I le ainga mai so le whanau loto wha vau ia ono le tua o le mahutanga mai mamoli e fo I le wha teitele ia ono lau tau tua ia matavela I lo tātou tino e uilea ia ono o lea ia iniso tātou prokalame muli mai ia manisi fo I o tātou vaenga o whaalau I loa ia I le tūlanga pe ona ia I le whaamoe le nei wo o mai sala whai le BluTV ia le Samoa Tourism ia o le ia se taimi ia oiluma ia o le whaapena ona talatala ia vaenga ai o le sei whaisina tātou malolonga ia tō taliu mai wha o le tātou proklame tautai ia I nei I le la ngoto le motele I salafai le mea le ngoko I le la ia ele ai ia o te loa ia o la tali watu ia tātou malolonga te tali mai fa o tātou proklame o tau te ai I le nei afiafi. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto o le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto o le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama.
le ngata fo ile maua pusa moa so tu ai nga sizes fa pe fo ila ka ko pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ya mo fa la vergata fo ile pusa pepe il Tasi Market E maua fo'i pu mo whaalavlave in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no whanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pa tala olo. Ona fa nga le fa tau i olo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fu tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le tala fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le tala fo voucher o mo ele apusu se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le tfelwa i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tama ore ainga. Fa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai tala fo voucher. Teki tala fo voucher. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Whawhilo ia tūna nei fwoi vai ngole whiawhi ia i le whaafonga tā pua i mai o le tātou utunu. Ia o le ua tau vai mai, ia o le ua amata o na ngoto le la i tu atu o i maa. Wele pese fwoi le whai mai. Le la ua ngoto. O talo whatu Lorenzo a mai o na ia whiawhi vai. Ia kupe ua ese lau vai lo sei malo au le lei malo la le lei. Beautiful is back. Beautiful Savaii, yeah. Nā Samoa, moli atu le whaatalo whai le ngatai leo le whamalo, pa ia man mamano le tātou watu. Nua mai seo paanga masani, ia le tātou BluTV Tautai i le neitu la o le astofi lea lava lo tu sa o tātou whaasalunga. Pe ona tā ua le songa ia vai, le ngoto mali e ifo i lalo le la, ia o se vai inga pito i sili leo na matongo fia, ia tau lava ia vai. Sea vai ia le vai inga ia matongo i sila vai. Moli mau te vai le lei atu lai ngoto mai le la. La ua e vai atu o whaato wha mai le la. Lorenzo. Oh my God! Whaftai mo le ia noa a matango tātou mafutai fo i ngol tātou tautai e vai. Ia whaftai fo i Renzo o te loa e le koe kau whai loa lau sunga le mamaru le atu. Kama fo i la le no cash. Le tau e loo mātu tua fo i le la awa ia TikTok ia le songa o ngai vai. To le maha loo fo i o le sire vai ngā tā ua. Ia o lau fo i lea saua, le tūlanga o le whaafia, tūlanga entertain. Awa e le siro makua ma le si koe inga. Ke whai aku o e o ina ti ngā le ulu i kamaiki le aise kupe maua. Ai maka lo i au whaafia ngā TikTok. I le se watu, Lorenzo.
Ya, ayo le tulanga na we ta ua ia ta ua fo io mo fa sa langa le tongia. Yo kama fo ngale kau ai mai lava ilunga le social media. Ia o ai le talia o ai le talia. Ia o le tulanga lava le na. Ia tia lava ia le male tulanga we ta ua. O le momole atua leo se fe au mana tua o le taimile sa amata mai ele vai ngale le fa fi lunga le social media ma TikTok. Taimi tonu lava le sa lockdown le tua tua tunu. Taimi fo le ua mana o mia lava ia fa fi fianga fo ngale vavi ai mali. Kamalanga Kamalanga yo o le tulanga na ile ita to fa fianga lunga TikTok ma no cashless sa ta ua vai. O le mana ia o le fia fina ile ta pol kala me so le ta tu nu mai no fuanga ne o le langoto. Ele ngata le mo mau mai tatu tunu ile ngoto le la le oi nei au le tulanga fo ile le matango fio ka ngofo fo ma ka fa sang tang ai lu mo fa ma ia o te fa longo fo ile le pa i mai o le sau le ta o tatu fo ile le fa mai o le sau mai Sao mai he rota. O le tulanga na mo fa fonga la tunu au le yanga ia tu foi Lorenzo le tulanga pe e fa tai le vaenga le langoto. E ai le fa pito langoto le o ai ia le fa ngoi no le lato reopening plans por lato package na. Ia o le fa pe ia o tolu se lauta la le potu le po. Ia o le taule nai le o iai ia le lato potu na no ngol lato special ai uma special le vaenga le masino mati le tausanga le utona tausanga utona tausanga lumana no winga fai ala singa umi no winga tauna e puki mai lo wa noa ma fa nga le special ia ata uloa le ia sala fai so le o le motu fai me fai o le motu e fai me fai le motu o le vanga fio o mai ai le isi vai ia o le vai tu ia o tolu se lau ia o te loa ele o se tau te la ana tu o le mata angale nei po le fale aptanga le nei o le Lagoto Resort nei sala fai o stasi le o fale fo ile tele ona tuli mai tanga ta fa mai fafo tulisi para langi le ngata ile ila to mai Europa saina ma tunu fa pena e tele lava ona tuli mata i mai tanga ta ye nei ono le tulanga fo ile le ngata le mawalunga le rating ia ile ngata fo ile le hospitality o le service o vaenga mo fa pena ele te 5 star o no winga la o le tau ia o le tolu se lauta la America e tai la o pa o le tolu se lauta la Samoa o kai ka ko fa ile ana va ho ngale o mo ko fa mama avenga o te lo la si le mai so fa o le ia e so le ngana fo ile ngai fu o te lola si o le si le vaenga ta ua ile toe le mengi o le sei o ke lola usi le mai fai makai ko wala o le aso tari tonunga le ali tu tau matau o la ali tu langa wei o e taken o e cinco po e minko po ke no ia la fa le wino le foi tel tonunga na tu le fa mai tu le tuanga vale no wingo le na la vete available on the market fa pe la le tu tomata no wingo we lockdown ia te la vai i la fa nganga ina foi le tu le tu spa ia mana tu le tala tu spa ia la fa mai o le alo le tu la ua le tu tomata alo no wingo o tangata fa ola ina ia se le tu tomata ya o te loa to fa winga wala sa ta o tanga ta wole le ua o la available o lo winga la nga vale fa pe nga vale o lo winga la tu le fa pe tomata o sold fa pe la le sei o mala nga le lo pe lu ma pe ri tu e ta o la sa ti sila fo ile Renzo wa te lo le ta tu nu mai le so il mo tele sala fa o la sa tilo ia ile te min ta tu nu mai le wafu ma le tulanga fo ia mata anga ia ma le tulanga fo ia sala fa ta lu mai le ko kiki ko lu ka sanga o fe ngai ta tu ma covid fa ta tele la fa ai le tulanga mo sa o mai tawina amata mai mo le fanua o le tulanga le lava o tanga ta fa inga luenga le fo ia matanga luenga va o le winga la fa mtalanga ta lo le valu alu ese lo matu malanga nei lo no winga e mafua mai ele nga tsaile vavi o nga yoi o le tautua male au unanga ai fa alango lango fo ilunga ile to tele male lava lo finga wenga la ta lo le valu alu ese le fa ta si la vale tu la na fai mali mai ai ia te ula vai wa langa o ka mau ka mo fo ngale pia vai e mai vasa aso le la ngona se nga kulanga ia nga mina ile tato wa mo tu tele i sala fa ta utino tu la vai ese fo ia le tu la ele upo
Se foi ya pe si pa ka foi ngale a. E ka ke ku mai lunga foi ngalo sale lunga. Ia pe se manna foi ngale ta mato tanga ta fenua. No resa manna foi ngale a. E la ngonga mai au vai o e ku mai foi ngale a. Le ai o le tala moni la vai o le tulanga foi le langa o si tu a foi lo tama. Ia e a foi e ilona pito sala fai. O le tulanga la na pe te falongo ina foi ngale. E ai lo pitanga. E ai malo so tanga ele ole environment ai mai se ona tangata vai sa ole lei lava ole tulanga foi na sa ia le matou tau nu mai wai ta le ono o matou ese mai mapia ma tau nu mai lai i le taulanga i salolonga ia o le vona tapena tu foi nei vanga foi le sau koko Samoa o le si le va inga tali malo na le tatu tunu ele fa pe foi le o la va ku fua ele ngata o le wingo le tali malo le e mo i o la foi e va tu sina sene tatu ia so so ani ala tu o le saule koko e ia ile tamai titi foi lele male manaiti na o mai whakau mai koko Samoa ki ngango ka le fiung koko kili ngo ka whakauinga ka le lau fonga fia mai piutia iyo o le situ langa na weta ua ia tauia o le ngana la vai masani matoi o ni sila mo me o business laiti business laiti moni ave fo ile tatu fa mo mo le ngata ile o lango lango Samoa e malanga mai ia au te tau tulia ka mai fo ngalo fola inga kiteli ia ele lei ai peta iane ia o le tatu te tau mafai ina ia toe ta fa penao na tia ele tama ai ngol Samoa ele ngata lai business te tele au nai pisiniti lai te pio fala inga ilungo awala o ngai kawi ilungo awala o ngai fangu sea o ngai fangu vanga o le fa ausi ia male mu vela au la inga lo ya ke ke fa ya ku e mo le papa kiu se fulkala ia wai ke fa ya ku e Lorenzo ese le tile manong yo le papa kiu fa upo ese le manong yo le papa kiu fa Savaii e kai pe yo le fa inga le mo le kale vo le te fa longa fa mai ke fi ai kale vinga kale fa ingia tu langa na pe foi le recipe a Savaii le faingo la tu papakio e ke lo papakio Savaii okay ave ia le fo ile fam kalanga fo ile vala au rock the rock foi mai can you if the smell what Savaii is cooking ave ko inga vala au na se foi al manongi se foi ia la tofu atu ele mana ia me ko ngale ka ole nga se mai limo le alofa sua vai ole alofa lo winga la o ia ile tatu papakio e ta ole Savaii na papakio o poluen papakio manono en papakio ia uma na ese uma ese ku kangol so singi Savaii ese foi mangongi o polu io e malo ia ole si vaenga sa makoa siange Lorenzo ele tulanga fo ile le maofa ole tulanga le ole tatu mataanga fo ile la lofaanga le tau tatu ole pupu ina ile lofaanga ia ole wingo le famatalanga ese fo ile fo ngio o ia tulanga e pe ia fo ile fa mai tatu isi taimio o me mafua mai talo le vavau ia tu e se tu ia fo anga o mai o tatu matai e tau mafai la var tatu matai fa ngi me fo ie na te e fo ile le fa e attract ia tangata na ia fa e pe tai fa pe na le wingo le famatalanga o ke fai aku e tu ia uta fo le pupu ia wa na mau le fafatala le vaenga le sa fai fu usa ililinga ia inai ole mafuanga man tu fo Samoa ia e talalas ole tala le tau fa matala tu ia tu langa fo le wai mau ese tatou ai fa pes fa matala i le vaenga le ole alofaanga blowholes ia ole vai taimi le ole lava fo ile ai sale ula ia tu lo ia pa i ole afioanga ia malala la fango sale ula ia o i la pesa a matai ona tafe mai le lava ia ingata I fale o afu Savaii inisio vaenga ia le tu le la fa pe na ia nei vaenga ia sa ia ai pe la o le taimile na o la ua makua mata o le sua tai le taimile na pe ua sau ale sua tai ma su elona au ala fo ile I lalo le papa ia ke minga vai le me le papa fo ile le lava le ala ia nei vaenga na pe ona ia o le sila vaenga o te loa e whaamauni o te whaamauni le vaenga lea Lorenzo. Ia o le tulanga fo i leo le masima i o whapea sa maua i le meo le masima fo le sa toa. Mana tua o le mele I o le meo le moana sau o makua o ngā le vai lea.
ia ai le wha ninga a whai wha mai le awhiu anga o tanga. Ia le wha ninga o wha mtalanga ia sola, ia sa sali sima i le awhiu anga o afo. Ia mai le sua sami le toa i le papa. Ia ona sau leo le la mamango ai le sua sami. Mamango ai le ona masima. Manga ia, ona matua mana ia o le sau noanga. Manatu ua manino fo ile na vaenga i tu sai fu mtali tonunga o tātou wasu. E peitai. Ia te ulava ia, from my experience, ina ua o vaai tino ia lo whaanga. Blowholes. Ina awhio anga o tanga. Ona o mana tua i lea o le whailoa inga le tama ma le teine. Ia. I le sau a le sua sami. Whitai ia i ma whailoa i ma le papa. O le winga lau tala. O i lea e mitai. Le sami po le moana. Ia ma le whonga i le ele. O le tulanga fo i lea ioi. O le whailoa inga. Aia tea ulawa i e lau wa ai ma lau maitau. O le matango fiei o le vaenga. O ngai peo na e taua. Le tau sa ili mai fo i leo o se avano o le soa vai tu tonu. Ia o ana, ia le whai ngoe tātou upupu. Oka. Ai se pasira ka mai runga. E te iloa e le ai, te iloa ana, e le ai se sengol, mele nei mole. O te iloa i ma whai ngo ka alu, fo i le whai se wha te inga, fo i le pe tau testa. O ka alu le ma se me, fo i le leo te sau whai le pūne. Le ai runga. Ke e sa tala fo i mai, na leilo mai se tasio ali, o lo tau sa ili. Awa e tala no le vaenga le pe o se masaninga sa whailoa inga le tama ma le teine. Se ute mana tua i le tala fo i le wha ta oto. Whai mai le meo tala filosofia wha tusa le meo leo neone ma le papa. A tilo langa le lari ke minga. Sau ele mea lea pa le papa fiki lunga. E le ai se singa ma le meo tangata wha mawalunga. O le meo tangata wha mawalunga. O le winga wha matalanga Renzo. Ia, carry on. Le winga wha matalanga. O le meo tangata fo ile le lai vai aku lai sau o alaiku. Ke la me fai. E sau a ka fai yo mai lunga wha pea. Au wha tusa inga mo kanga ka loko mawalalo. Meo no lengi ongi. A sau le ngaru le mo le wha punga ongi. O sau a ka. Rola winga. Gentle. Carry on, please. Back to the show. Ia, o nei tala noanga. O nei filosofia fo ile le whaatama o le. O e vai vanga wha. Ia wa o le teimene nei. O lau a mata o na sau whae reisi koe inga. O le maalie i o mengi o koe inga. E leo koe inga uma. E leo toi ina uma. E le maalie i e o lo se afia makalonga sa vali. Ia luaku lo. Ia waha mai oe. Ia ngā o sau whae ia laku umari kipo ki koko. Se enga kua se ilonga umari kipo koko lea whako ames. Yo anga masani la. O anga masani. Ma o anga yo masani le tato watunu le tali malo. Ma o winga fo ia le toi fia moli atu i o tātou tangata i o loi whafo. E tū mauasa mua i lo nau le lei, o lana tali māloa le ngata i lea. E o le tūlanga fo i le lava tā pena o le tātou atu. Lu wara upu moni lava ia vai. E le i so ona tatala le tātou whainga mālo, ma le ka peneta. Ia tātou tua i whaavao mālo. Ona ua matua i lava tā pena lava Samoa. E tali lau awhio mai malau su mai. I nei le tātou beautiful Samoa vai. Ia, au te iloa Lorenzo, ia o le ase i anga i atu i sina tā malolonga. Ia sina tā malolonga. Ia toi te leu mai lea. Ele i anga i atu le malolonga. O le fesili o le nei aso le tātou proklame. Ia o le atu i nā e whai mai ei lau tali. Ia o le na o whailo atu. O le Lagoto o Savaii. Ai tau mai oe. O wheo Savaii ei le Lagoto. E whawhea lao na e tali mai na fesili. Ia te ksa mai lava i lunga o le tātou wala ata lea te mai moa mai le live na i BluTV. Ia lautali. A sa o lautali le nai, sa o lava i tono le tātou, se ipo le tātou troa. Ia le wha moe le aso fitu, o le masina le nei. O le aso lima o le masina le nei lono wingo tai au. E wha uma ma wha muta ai le tātou promotion na. Mo leu avanoa, e mau ai lau ticket return. E ke sau mai o New Zealand. Ke sau e ngofo ngi e koe al. Ayo e ngā ke swingo fo, ngā ngā ke whape ke sau ke one way. No, e ke koe fo ia i o i lau. E te toe fo ia i o. Ia, au nei ngalo lafo mai lau tali i le tātou BluTV o le fesili le la. O whea o sa la whai. E te lele me tau o Savaii, a o whea o sa la whai. Le pu e atua li tātou live nei, i nei me ono i ele Lagoto, ia pe whape foi. O whea o sa la whai e iai le Lagoto. Tali watu i tātou malolonga, toi tali umai wha ori tātou tau te iae. I le nei a whiawhi o le asetofi.
A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le ia leo le pama. Le ngata fo'i lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whape fo'i la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whaple mole. Tai. Tama ia mo whara, la ngata fo'i leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu mui, ai alo whai nei o tātou ai ngai sa moa o le whea ngai markoviti. E iai fo'i le lātou o nanga ua tā ua le monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lavare no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swau mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Lava Kirana Bulavinaka Maloni and beautiful is back. Beautiful is back. Oh, it's Lorenzo. Yeah, Lesau. And he has a sing on the music. Go in me voile. No Taupea, my come piss a voile. So, always Tawana and Malua. Ole we Lorenzo, ole we fa fonga tu la tunu, lau ka mai longo. Ia mana tu o Samoa, lesi le anga nu o Samoa. E malu lo le fiafi. A mata loina ona e falongoina ia longo, ia wa mata ona solo. Ia le tātou tunu, ia e whai ngā lotu. Le anga whi o kako o lesi lea anava tau o lesi lea whalangingo kako. It's what do you call Christianity nations. Ia ole tūlanga fo leo se atu nuu whaake risiano. Me fo ngā lea manuia I pe ole tātou atu nuu. I le wha mai, le wakako koe, I o inga ilu makarukaru a ka whakasi whapeng e Renzo. Sao le lava saunoanga wa ia, au te mana tua I lava pia ufalongo ina le leo le longo le ngatai leo le fua le pongi mai lo mamalu mai le fia ka whalongo kulua. E tasi a le ngangana fo I lea ma le wala au le tau ina pole lo matua. O mai fai le lotu. Moni. Ko mea ngā pole ala whai au le whai le taimile nā. A whai o lai ola I le tūnua. Ta pēle a while nā se tūrau Samoa. Ai o mai whai le mawhitanga. Taimile nā o le fellowshipi. Ma o le taimi whai nā le tau e tātou I o whai ngā le. Nei te uwha pēa I a tūnu ulai o ele isa tūlanga whai ngā le o le tātou counselling. Le tūlanga whai ngā le o le tātou talanoanga. Walanga tele o. Le talanoa.
Let's talk about it. Taimi tonu alea. E whai ei te tūlanga le nā. Oa mai le ainga o lua a. Oa mai oe pai. Se kau kūle mea ngau ta whao vale oe la whai a. Tūlanga nā o wa le whai o loo whapena o na mai tauina pia. Ine nei mai ai nevai taimi vai. E moni lava le saunoang. Ia e whau nei ia isi ia vaenga nisa tunu leo whao meo piona e taua. Cancelling services me whapenga. Sao Samoa. Ua lewa. Ia ua matau na tau le aile na vaenga nei taimi. Se o ngau iele me fo ilele ma ngava mai ale tama o le iso na taimi pisi ngā ruenga a wha mai ka kou ia le PUBG o le Facebook o tau le ai se taimi. E wheso o ta ia ima matalatala no kai pio la kaimi a fofola le whalai lalo o le whaavai patu o le whaleo o ngā e sau whai lea mai whaasanga aku pupula mai pupula mai e whai mai ala ioi pupula mai ba ioi ke ua o tala na ia whaapea la ele le ia la. Pea whaapea o la ema marko inga malanga ali fo inga le So le whaila o la enga moere ko inga tō whare tō ina maleifua mai loa sauro whaile lotu. O le ali la le inga au kawha. Oi sale. E whaapea la o la sa whause afa fo inga le sa whili se afa le tō ina. Koe ma le pela whare ko inga se tango. E whamalo atu ma whatalo whatu fo i la tōlo whaia le tautua fo i lea o le tautua fo i le o le whai o le Savaii. Ia o le whai o le saka. Ia o le si lea vaenga ke whaalongo ai. E pia ti ngā mafuafua la ka longo fo i le ka whaalongo aku whaapea se o le whai awa. E hongo whakange. E mana tua whala o e vai. Mana tua le whaalupe ngai whaalupe ia tangata i o whai awa. Mafutani. So tangata ia malu ai ainga. O malu mapaolo a pe fona ta o le tulanga le tautua fo ile mai tua ile i tu no mamukuka. So i tonu lava le sa o le tautua taso tautua. O le tautua e mata vela. Tautua ke fai ako e burn fo inga le kama. I burn fo inga le kamu. So le nei ai. Hai Samoa. O te mana tua i o datela noa i le tūlanga le whai awa male. Banga wakur whai awa o pika le se fiafi. O wako lo lea. E laku oi. Ai kuli mai siengi ngi o siengi o kinga o finge le ar kinga ko ru pika mai aru Savaii kuli mai ngi Savaii ke le lopo e pepo i la se me so o am le mele fa tapo kala tuli lo le sau lo le si ka mo pika ko mumu alu lo fa le fa mai o sala le ngore o finge mai sala fa yaku ya oi ki ke le ai o nga ruenga e mai lo pe e mai ko nga me fa penga I fa fanga I lo kinga se vai ai ia ku ulo mala ko Savaii e lu akula ia ola e le solo fo le kiwa ka vale mo fangua ia la ku lo le e le piki up o la ko la sa fa ile se wali igwa ia fa ku lo ma o solo e mo so va no kala le apika aki ko Savaii le piki up fa mai ar kala ia sau la kulo fesi le lole afa ko ma si ma ki avele ma liu o se maku kinga Savaii ia afa ko lo markala pikali o fai kala ia ia ola mo kupu ola mo ma fuenga ma liu afa mai le kala ala kanga kan mai se nga ai fo ele mai le ku lo du fa fonga la ku fa mai le kala pika ia apa ma ko mai le nga se mai apa ma ko mai nga se ai ele va ko ola fo o le kinga o ko o vai no le seis na aua ko ke anga fa pe mai sia o le Java vai ka ko e Java uso ia la ngol pes Java le vai ka ko e Java ma au mau pa tautua le lei o ai ala tunu o le ala I whaamanu ianga. Mafua mai ono lau tautua ma tavela. Vai. Awa tautua, whaingale ika I o ala ua, whaingale whaile mea ai, ala ua asu le mea, fo le ame tono le potu, ma ngai. Se awa te ai a fi, awa te kama whai fo le ai ngā me whapenga. Awa le tautua kat ko? Ioi. Awa le tautua kat. Awa te tautua fo le. O ea le siare kanga kare kat. Ne waka aka. Ui le va. Le whailo mai le tātou whalitan malo, ma le tātou whaleptanga I nei le Lagoto Resort. Le o lo talia la tau le unanga le a mātou New Zealand o le Pacific 40. Kama lea. Ngale pingi menunga California. Lagoto Resort, yeah. How many days? Would you like a complimentary breakfast or cooked breakfast? Pingi mai lunga le internet, online. So sa oi ia seti malvaenga Lagoto. Oi la lewa fili mai honey oi le ngala honey lei o. Mommy and papa oi for the fanga lu. Nei. Leu Pepe. Ya anga le mai malo fa mai.
Io he. O lea ua whaafitai ua whailo mai e seti mal pūlengan ni. O lea mwhai whaina unangan na. Whaafitai wa ai. O lisi vahenga. Masalo to e kia nge lava ia lau live nge lau ngal BluTV. Lea sa tu wai ia le tātou forage o I alofa anga blow house. Va ai, o matamata ai. Se a fo ngale vai whaapea langa pia flat fo ngale. E se lau. E se lau kwakunga. Sole, se pese helicopter mela le ange a pio leva ai me fa pia. La foi ta ungo le fa palangi, ole bird ai e pula. Ole iko ai. William, vai ia o niso vai nga sa o vai le so. Mai ta tau lava ona tu watu le nganga fo ile o le file mu. Ole nganga le mafana ia te oile na ta pena la malanga mai. Boni. Ole tulanga le sanga le mu I to tonu o pia le ngata ile o nei sala fai. Na ona o sau lava le ta vale fa fo mai le va a tamatau e sauanga I le vaenga le ia tua sifi. Leo a koa nga le piko le nga. Matanga o fie. O le winga la utala. O le puipuinga ma le saunga le mu o le tātou atu nuu malanga mai fafo. Leo lo o malu le lei ia I puipuinga ma la onanga. A li I matamata I malu o le malo a va ai. Ala sawa sila ia I va ai le tūlanga le na. E le ngata I le na a e whaafitai e fo I pule ngā li imwhai pule. O stasi leo o vaenga ua matua malu ai ia tūlanga o le tātou atu nuu. Ana le se anoa ia le tūlanga o le ngā lua whaatasi e pule ngā li imwhai pule ma tātou malu o le malo. Ia le mea moni lava e tau whaafingata. Ia o tātou iloa uma le tupulanga I nei ona po. Whaingaka I o le tupulanga. O le mea leu iai, ua whaali atu le manatu. Ia a se matua. Ia ua whaali mai fo ni mangaku ia o simi ma kuma ia. Ai oi. E le se manatu. A o lava I taimi. Oi, kau whaali aku tēt. Mai pua o se ia woki. O kara. Pua o mea ngā se ia woki se kua le le whakoa. Ngā wakuri. Ngā wakuri. Kuri sao. Anu lai ngoro. Anu lai ngoro kōru. Au ange e koe sapu. Ia oi. Ia ka alu ho ila fe se kangi. O winga ia. But I guess im whaiona whaasua atu le vaenga lea ava ai. Ia te au lava hia talo ona o fo I mai Samoa le highlights for the last couple of days. O le pōna pō Samoa I lewa noa ia o te sevalvali atu I fo I. Ma ua nga ia tu I lea whio anga pito I siliona mana ia matango whio tono Samoa. Ia Savaii le whanga. Ia o loo iai ia na ia o mātua. O se vainga fo I lea e le mawhai e upu. E le mawhai e upu ona whamatala lea nganga o le fia. O le nganga fo I lea o le a fo I o le fo le watoi whailua I ma le tamama le tina. I le kisi atu. I le pa I atu I o la tino. I pa o la tino se I tu lou. Tangot fo ingane wo Yesu inga I o la tino. 5 years ago, from the last time I saw them, o le winga whamtalanga. Ina ua awaru ese, mai le pōna pō, mai le tamama le tina. Ia, e le ngona I se tūlanga whanua noa. I'm just so grateful. So thankful for ingane ua maua le nea whanua. O te toe saua ia wa ai mata. Pa ai tino, pa i atu, pa i mai. Tamama le tina. O le winga na o tātou anawatau o le Samoa Tourism Authority. Beautiful Samoa. Samoa au le nei. Le wa toe back mai. Vai. Ia au teiloa. E au ngā fo I le vaenga. Le wha manatu tāu a langa o le wha moe moe na nei polkalame. I le anga I mai e le wha pea o le a taumawhai e wha leanga I a le tūlanga. Ai au teiloa e le wha pea o le tua I a fio anga manuu lea e peona mai taumai. Ia I le anga I mai le vaivao lea tuloa ia pa I o le afionga e ei vaivao fo I le makua le a yangi fale. Le usi le fia uma le anga I mai le I samalai ulu a le vale o pua ma samalai ulu. O le matango fia yo awala, matango a o ka whaalala e pae la pisi. O le wingo le whaamatalaga e tā ua. O le tātou ngā luenga whaatasi. Tau mawhai na ia whaamamaru tātou tunu. Wana mele iai kako, oi. Ngā o ngā uma lai alu o le tāwale, ngā o ngā uma o ngā ingo le whangkoko. O kokola le lea I wafo. Ia ai o ina fo ia e atangi ai le tūlanga o ka ko ia e le whapeo le hao ia lau puata mawhainga o se tua lalo. Le anga o leu a matana o se lea ia sa whaina ia pe anga o kako. O mai loa kama fo inga e vai pingi ki ma vai viole ma vai sa masapu. Kama ngai ka mea kou whai reviews. O ia whai reviews. E kuia la ka kou fo inga le. E ngā o le tio fo inga le mawhaaril manatu fo inga le verbally. Ka langua kai pēlau tā ua. Au kamana la mai o. O sa au lunga review very dirty.
you know, disgusting. Be careful if we let tato for ngale fight it. Lenga tele for reviews for ngale kai 1 and 2 and 3 le se 4 and 5. Ia ole si for ina ole si. Ole alo for ngai lalo. Ole numero tangata fia tafa. Tafa ilo tato. Tunu tau tele le vai ngale. Le vai ngata u ala vale o tato por kalamende. Ia olo fa pena na lango malo sia ni tato pulengo o tourism tangata mai mo mai fa. Ia tele io nei vai ngo le saka ko mawai le tato malanga mai sala fai renso. O le wingo le fa matalanga. O le nganga tali malo le tato tunu. Isala fai la vai ai le tato o mai fo i nei sala fai. Ile tūlanga o le whelanu lanu wa e fo i o tūlanga o afoi o whaua ai. O le tūlanga o le pae o lo neone. Ia o i kau kei noi, se o sa la whai ma Samoa. O se atunu o fo i le fia e kalimalo. O se atunu o fo i le fia e afoi. E whailo atu le. Le tūlanga whapena le au le leima le la le leo Samoa, Renzo. Mana tua o le whalangina fo i leo le tātou wa tunu o le Pasifika ma le lalulangi. Heart of Polynesia. Ole fatu ole Polynesia. Fatu ole Polynesia. Le te whaalangi whape lau tu stala matangata papae lo tātou watu. Le Samoa. Ioi. O tau sila mai. Se peo la isa pae o leo neoni. O lona winga. Peo na tā ua e wā ai le tūlanga lea o le whamama o tātou ai mawhioanga. E se le tā ua. Ai o isi a whioanga i lau mai tau ian nei. E o mo meo fua hoi ngai. So wako losi, sau mai wale sā. Alua ngai o li siku. Salo ala ve ko inga loli kama kele foi ngali o hanga lava ia ma wingo tangata Samoa ile fia tali ma lole le to be very honest le hospitality le tatu watu no o le wo yai o ma ko 120% tai Lorenzo ta o tele le vai ngale ia ai o telo Lorenzo fa sinkai pu vai ola tali watu ia isina malolonga ia on to tali mai le fa o tatu proclaim o tautai ia ma le vai ngamuli ia pe ona ia na ia fia. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. How's this for beautiful? No, this is beautiful. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino fōanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le tālofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got butch knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatuina i le pūlenga le whono mō tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauai le tomai whakamuta,
Whapea isi anga wa esese. E talia so se tangata mai le se furu no le fa se furu tausanga. Mai ha o nga fuali ima tama itai wono fo mau pesi tseni New Zealand. Fa so tai nei loa le OCA ile over se lau. Ono lua valu fitas. Pe asia si le website www.oca.nz. Toi fia whatalo whātu ma toi whamalo atu i le tātou atunu o le nei a whiawhi. A o leo toi taliu mai tātou polokalame. Ia o leo iai le mātou se tolu nei. Ia Lorenzo Janine. Talo whātu toi whawhelo ai atu tātou atunu. Talo wha Janine. Malo soy po Savaii, malo soy po Lorenzo, fatalo fatu Samoa le nei te mi ole aso, malo lavele mai mo mai ia fatai foi le lango male fesoso ani mai. Ia le matonga luenga leo lo fai. Mo le sila fia le tātou atunu, o le prokalame nei, o lo tu fatas, o tātou prokalame fai fatasi, o le sunga ia Lorenzo, o se sui mai le tātou vaenga o le PMN i New Zealand. Sasilo tautua o lo whapenau tautua i le community a Samoa i New Zealand. I le ngata o tātou tangata anu, o le tangata Pasifika. Ia malaulangi atoa e fwoi mo tātou tangata Samoa. O le tausala po tamaitai a Janine Tuivaiti. Ia o ia leo lo tautua i le tātou leiti o Samoa, le radio Samoa New Zealand. Ia leo ua malanga mamau mai. O le wha moe. Ia whaalau i loa kili lo tātou tinu. Ma le au le lei o Samoa, lea lau a mātou whaatasi ai. Ia nei a whiawhi. Ia o le tai au nei e ase tūlanga i le teiminga e kua i lunga o le ua tū nei le vaama e tilo mai lalo sa la whai. E nei suinga. Wa e a mata na e loa ia ua yeisa la whai i le teiminga e o mai le waf. Sei loa, o suinga na ova ai e, tu sa ua pewa ova atu fo i le mana ia ma le au lelei ua iei Savaii. Over the moon. Over the moon, over the sun, ka kou a ea. I tapinanga uma fo i leanga i atu le i sa le lolonga, i nuu i leanga i mai i le Lagoto Resort, leo lo o mātou iei i le teimi nei, au lelei, mana ia te unga o nuu ta itasi, ba o le tū i lunga o le vaama wa ai mai lalo. Peiwa malingi loi matai, le fia fo i ana le. Awa, they say, you haven't been to Samoa until you go to Savaii. Oh, amen. Nen tatou mai tatou loka ko lanchi fe hoi. Le hapa. Harbour side, yes. Ia mai mea ai alvaenga nga. Se lau pasene mea ai tau mafa i le Harbour side o le fish burger sa o okainga. Uma lele fish burger, uma lele fries, uma lele poke, sa o ai fo i le popo. Popo. Ioi le popo. Ioi fa sai lava Harbour side ma le au nanga fo i le nei aso ioi se lau pasene 10 out of 10. O le tūlanga lea a Janine ma Lorenzo. E lisi lea vaenga wha mawina i sa la whai. O le whai me feles. Le winga wha matalanga. E mauti noa lava o le i alen tau sami e Janine. O le i ape ngai loa loa vaenga le la tatau o mai. La tamilo mil loa. E sua ngon wako le li la. Ingi. Mea. Me fai gas. Oi. O le tūlanga fo i taumafutanga. I Samoa, ma wale melo le organic. Le tūlanga fo i le makua le ai se vaila au e alu iai i tātou veggies. Kei loa laka ai aku le popo. O le popo moi, original. It's not a copy. Ele se black and white. O le original. O le tūlanga na ele se plastic. Hawe Lorenzo, last tūlanga ia wau kei loa le ua usilia marifia tausanga. Le usilia ma le lua tausanga. Ai pe i lo toi ho mai Samoa e toi tausami ma e toi tofo i mea ai Samoa la vaia. O la se tūlanga fo i le ia kio e was te lo ma kwa MC a mea i Samoa mai le tausanga. Whaftai wa ia, whapena fo, whatalo whatu i le tausalo le tātou porkalame ia Janine, e mesero tātou watu le toi taliu mai ai. Na whaila wala utala i o le Harbour side. O te lei loa pe aisea ele mawhai e ni usila i whale ainga i ni usila. Ona kuka wha pe ele fish and chips. Na whaila wala utala. Langa o lea lawai mori mahu i ele tātou au malanga. Ia te au lawai malau tofo, malau ai atu se tu lau lawai ngana. So le, e sa au ilau saunoanga. Kamarea fo inga le, ole mome o lea fo i ole ia fo i lea la e ta inga kai o Harbour side. Ia le waku angri kamaki ki o pai. Famea le ke le ia.
Ui de e se manga yo felesio me ai pe ona e sau noa wa beauty e brand new e fo la ka unga ka ko fo ngal McDonald's la ku over pe can I have a newly la ka unga newly cooked yes that's freshly made come ila you don't have to say that to the waiter kamanga sawa e fresh like mi uma ya mai pe ona ta ore tulanga organic e mo ia fo ngal o take away food pe chai e sili atu lo na malolo ina le de kuka inga le sainga lai o marka ngakale o le fele take away o ka le mafia fuel fala o maka as ka mai tiny fish o Samoa e matua o le tūlanga fo o vaenga kuka i mea ia Samoa e very unique le tūlanga ka kukalango le umu mai le fai ai pusi ke fai aku o le fe mai le o le lau fai ka le mo mia se foio mana tua e ia side effects on me le foio o fa no longo ai ia fa mai ia fa mai cancer ia o ki fa se o doctor va o scientist fa ai ro mana tua ile o ta o lau fa i ma le fe o ma ku le o ko e ingo siong ya saulo pe au ingo ku ai saulo alu fa ngo ka su e mai me o pus ya la ku le fa nga mal pus ya o vai mai ala ia e le kupo pus i kai le i tai nga tai au i vai mai e fia ko inga ngi fa ngo ka la nga me ale mai ya fa e pus ya avelo le tu le e ila le aso vai mai wa lo fa me kupo pus e tu i usona la mulu kilo lo ir koing ai fai mai vala au mai koi ole au koi foi dunga ka fanga fe la sko inga ku ka la le me o tupu fai mai au wangi e sau malo kinga inga wa lo fatu ai koi manga se pusi ngalo ku ai vala au mai pe fia pusi te mana au me lo la me tupu fai lo le sau le siaso mai ta pusi se ton ya vala au ya pusi bangi pusi ko ka mo ko iga ya ka mo mai pusi luan mea leo fai man tu eva ku afi file leo fai ke lo ram o uma leo fai jau lo ko inga ku le sia ya le tu po pusi i mai ka ko pusi nga se ko se fu ai fa mole o mai le pusi ma mai sanga leo fai o uma leo fai ele uma pusi uma leo fai ole tulanga tau te le tulanga o tau va ai te le ole tau mafai nei luta to watunu e uma leo fai ele uma ia fingota mai au nga tai fale o le o fa o ai nei luta to tu nga tai fale o Samoa ai mai se le o tu to anga aka e o la vai manga ala vo ngale o le kalo la ko pu mai o le ngiu le ngana fam talanga va ai tulanga o tau mafa e ta u vo i va le ta te ai le fa la wi lo le beautiful is back ia o ta to tala masani ona ave ta tu tangata o mai ngai o to te popole saulu o le o winga fa mata langa le kala le nga val au saule le pusi ma mai langa lau fa ia o te lo fo le tala le la fa atu langa o sa mole ai sau tangata ba mai lona ia af io e ta u na ia o le tau me ai o le tau me ai very affordable o le na io o le va ai atu o le manei o portions o le manei o fo i le felesio me ai matwai taungo fie fo ile affordable atato me ai pe afua la va ia fo ngale ile se le ni fa ni wino le se le ni matau ni slafta ia pe afua tu nei e taungo fie mama tu lava tato nei Samoa ai se o to fa utala Samoa ele kinki fo ile o poke ele o Pokemon le kau sami le kau mafalo le poke I think it is one of the most popular dish here in Samoa ole matua po tanga te fai o le fai ngol poke ia e fa ngale me ole e ola uia recipe la e nga foi la kai me la recipe e fa nga ia ave singa u fasi so fo ile ka o kiko man ia ave le masina u vai sa wani ni sina le ngalo ku ile fiu mamana ia penu foi e valu le pen ia ele kele la le pen ia vai le sa ui a foi le ia spula e pula le ia ave le ia nga mix le fa mau lalo langa o kere kuka o wa ye so mai foi ngare okay o wa ya Janine o ani si vai nga mana nei mai le nei aso mo ta tu tan o lenga ko le blow house yes ani si vai nga mana nei sa
O le Bluwave, tu sai 5 tala i le tangata to tasi. Ioi, e le peila vaenga i back home in New Zealand a fai te alu i attractions ia. Tu sai ngau e kangi e. Ioi, sa leila ai na le 5 tala o le Bluwave alofaanga. I've never seen anything like it before ia. Mana ia le vaenga ia wa ke ia la o lai was so lai le sua le kai. Ia wa ke ia lai le malosi mai o le pea o le ngasa. Ia wa nga wa susu e tu lol papa mai le. Mana ia tanga le ta ua e Janine fala vela vea tu foi ngalo o pena ona e sau no. Ole vai me tangata. Ma silsila mai sa mo fa pea. Ele se manga ya o me ku nganga o mo me foi nganga pupu mo le ma le foi ngale e ta watu lava e te tu vai roa e ai lo so tanga ma lo pitanga ma le renga te le vai le sua samila sa ai au mai la ia foi ngale ma le savili ma le marulu ma waka foi la ngale members se ko fa ia ko fa malusia le lua mafutanga ma la o le ainga o la husband and wife o ia ko refresh ai le me Palitos pariano. Tahu telo vaenga lu foi mai Lorenzo. E meu mafutanga. A fa peo e lavu makua lavu wafo. O ilme foi le wa mata ona ai nga i lua ngali. Ole no fonga tonu le te alu te no fono foi. E na alu le ke makamaka le pipisio ngal. Fa fianga ngo foi ia. Ole winga foi le na le ngoa alofa moli po e te alu atu e fai atu le ngalu moli atu wa lofa fai mai lo moli atu tato talo no le upu le alofa langa le upu ai le tusi ai mesio le afianga pa ia le atua o ai si vaenga uma ai o le sili au na mea uma o le alofa lea i le alofa anga Bluwave nei le afianga tanga pe ona uta ua taimi ua sola a fai o na ua tau malue ma ua amata foi ngale ona tau text oi le si foi tamai tai aua te fai tulanga sa i e mau i le fofo ia alofa anga Bluwave nga lo ngofo mai ngau popo foi ngase lima ka wai la lo nga va pela ia I love you honey I won't do it again. Please forgive me. I'm coming back. Wai vai. Ai fa pela e tongi atu lo popo alu lunga sa lo le ka. Lo no winga fai mai sa oi lai wa. Ma le pela. Wa fa fila ka. O le anga le tala no ile alofa. Mata mai le alofa. O le alofa a mata mai le tulanga fo. O le sile vai nga lo wilo ai sa mo le alofa. Tali malo. Lau mata fia. Alofa. Ia I lunga fo I o le tatou show nei. Mata atu le alofa I le mele kuelo se. O le alu filosofia le o le na mata la noa ma anga vale tau matau o le sa au mai le sunga Lorenzo ia ma fonga fo ia fa toto. Ia o le tu tau matau le li faola. Ia o le no fa ia tu tulanga fo ia. O le aso o ia tali tonunga ile. Wa e ke le anga fa mai anga vale 5. Tau matau ia o le aso Mangaia la fasili. Ai nga o le o se philosopher. Ai sa le ala vale mai. Ioi. Ai sina o pai tasi atu lava ile upule o le alofa ma le ese senga o tatou I Samoa ma isi vaenga o le lalolangi. O lo afifi e na le faaloalo fo I ma le respect. Ea. O le ese senga na ia te au. O tatou I nei, mai si vaenga o le lalangi. O le philosopher na o taiti. Mana ia tele uma ia tatou mafofonga I selmenga I o le alofa. Ia ese mo ka ko mafofonga asi pela fo le alofa ala ofa ia ai na uta to lo uma e fo le ato le alofa. Le kele fa mai o le ato le alofa. Ai wata o le alofa. Ia sa ia se ata fo ia sa umata mata I le pona po I lunga le Facebook na umawa. Ia o se ata o se teinei titi. Ia masalo sa piki. Paula vale o le vainga sa o vai lunga Facebook. O se vaenga sa tupu ina le tatu watunu. O piki mai se tina lea ia le teinei titi le masalo pe fatoa ono tausanga. Tangi masusu. Tangi masusu fesilia tu ia le tangata lea lo aveina le ta vale pola tulanga watu. Ai fai mai. Ua sola lona tama. Fai le isi to lua. Ai tia I le tina
mahona siblings, male whanau. A vere tangi ale nei tini titi a, o le winga lau whamutalanga. Talo whai nei whanau la iti, wa a fia, ia le soifua, ma le ola, a o lae la iti. A fia i ma le mawhau. O nā tonu lava le mawhua, me le tūlanga le mental health. Ona se sea I lava le o le afo o le tupu ai tama titi. Ai alofa ia tātou Samoa. Ia e avatu whawhautuanga fo le tātou pore kalame o tātou rai. A se tolu ma le radio Samoa ma le PMN. Ia alofa ia I le tautonga na e tautonga. Alofa. Ia o te no le ua taunu mai le si ui ma le taulunga o le tātou polo kalame le nei a fiafi. Ia e toe momoli le whafteitele. Ia I le sunga ia Lorenzo o le sui a le tātou ala leo ma le unanga whaasalalau o le PMN ia po le Pacific Media Network ia I tonu ia o New Zealand ia ma le Pasifika I le ngatarana o le tautua le radio Samoa New Zealand leo suma iai ma fio mai le tausala ia o le lale lei fo ia le radio Samoa le sunga ia Janine Tuivaiti. O mawhai o maku se tolu atu. Ia mātou tala noa tā ua ia vaenga. Ia o le tau mawhainga lava. Ina ia whaalau I loa le tūlanga ia I le tali mā loa Samoa. Malona au lei e pe ona ila na vatau le Samoa Tourism Authority. Toi whamawina, haftai atu I le Samoa Tourism, mola tau tautua, e maisa langolangina o ne whamoe moe. O le tātou Maota o Samoa, haftai atu le Tasi Market, ia o le vaenga le nei, ia le Pacific 40, le au pepe ma le tātou vaenga. Whaaftai tele, ia maise ia o le Color Shop, ia I nai Salaufi, ia Kristen, ia ma le lātou pulenga. Ia whamangalo sa mātou talafoi wa pā o papa I lautou whaafonganga, ia a whai o le ACC o Lorenzo, ia o le tau salafo, ia Janine maunei, ia e malua tu lava ina, ia o le tātou ngā luenga le na, ia o kākou e whapena, lava tātou talanoa, ma whaasoa, ia o mea lava tātou te talanoa au wale le lei o le tātou tunu ia ma le tani ngā malo ia o iai nei fo I tausanga. E mori e tala nei a whiawhi, ia mai a tau nei, ia ba aina Folasa manuia la whiawhi whaasoifua ia. Bye! O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whapenei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again, and God bless.